3, 4, zdaj. In dobrodošli v novi video na mojem kanalu. Danes bomo igrali Skywars, pa pojmo začeti. To je prva epizoda, tako da bom igrala Skywars, ampak mogoče bo kjer je glasi v video, tako da prosite in pojmo prvo rundo. Peć je začeli. Zdaj bomo rekli čakati 5 let. Dobrodošel. Daj že začni. Icon the fire. Ajde, često super. Fishing rod je srce. Veliki dobrik. Pa nemam sreću u temu Skywarsu. Nikako. Ne. Ne, njega ne bom kupio. Ja s njega rabam. Evo s tebe rabam. Kjer ga ti pucaš? Aha, a ja, kva zdaj, a? O, ubil sam ga. Zdaj bom tega. Ubil sam i tega. Da se ispet sam bago. Kaj to, sad zboguje. Elvin. Ok, pojmo naslednje partijo. Evo nas naslednje partije, tako da. Bilo bi dobro da što smaka. Ok, za 15 sekund. Ok, drži. Ajde. Čakamo kod 500 milijun, 55 minuta. To. Zemljamo stvari. Karamo. Icon the fire. Kje drugi čest? Drugi. Ok. Pojmo. Da moram fajn govorit. Samo sušiš. Tam je lik, tam je tu. Evo na lika. Ne moram vidjeti. Ko bilo dobro da mam ta Optify rabom. Hiter. Rabam blokove. Možda to stek. Malo mi je zaštekalo. Nemoj zadeti, please. Ne. Dobre. Wow. Bijemo se kamalo. I plus tam je še. Prenimam. Je malog. Ne. Noćemo umret. Ama Enderpearl, to ne znam. Halo. Pridi. Ajde. Moram ga upecati. Prije tega sam ubil. Da, ovo je težak. Ko da ga ubijem? Mogoče to iza. Čekajte. Ne vidne. Ste poslali me vidu? Ne. Vidu me. Strelaj sam pršao. Ne! Zakva se tu me mora Ok, ono su novi zato kartista se mi je krešala. Ja, nova. I spet, a me zezaš. Tako ja nimam sreće. Dajde. Dođe začni. Rabam 500 let. Ajde. To, začne. Spet vse slabo.
Zakva mora biti sve slabo? Moje življenje je slabo. Aj tak. Ga se čak doprijed malo. Ne, on je dobio Ender Pearl, srećko. Kako se uzem? Uzemo ga s njemu pokazu. 1, 2, 3, nema bola. Tako. Uzemo ga ime sprijet. Zajebamo mi video. Bom, tale ne. Skočkle. Da li grem do tega, pa da li da skočim to. Aj, ne bom tego. Zdaj bom tego. To pa, ko... Ne. Da ga bi nekak lahko. Ubil sem ga, ne morem verjeti. Najboljši kill. Gram. You bitch! Pejca! Se zmagal! Yes! MLG! Končan! Ok. To bi to, hvala kad ste gledali to epizodu, tako da vidimo se u naslednjoj. Adio!